أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مجارة ما إيروش درباري فرق دنابرا إنسان وحيوان ديه مروف ورحبرين ديتر خدي جيان ليه إنسان حيوان. بری چه فرق ناوراوان هەیە بەری ئەم چەند تایبەتیان حیوانە بژمێرن ji bo کەم حەبکی بەر بمژارە دوەرن یەک ji bo حیوان dema pêşrojê û paşrojê sibê û do tuneyê êwî yan ji êwê wexta dema hazir e ku merev jê îstîfade dike û bi temeke temamî jî ji wê wexta xwe îstîfade dike eger ku xwarin be eger ku وظیفه خوش به تیدا به جه استفاده دکه طعما وی هرتینه یک کادنی امی بیجن کاری کو جبوی هاتی داین وی کاری خو بیکیمانی بجهتینه وک امی بین اگر کو حیوانک جبو سوار بونه به تو لی سوار دبی حیوانک شیر داینه به شیر خود ده حیوانک هنگو چکرنه به هنگوی خوش دکه بوی رنگی کیجا حیوان به کاری خو بجیه تینه و دما کو وی کاری خو بجیه تینه نقطه یک دیترجی به منت دکه چیرک چیلک دما کو ام ben şiir dedi minnet elmenak ku şiir dedi me yani mirişk dama ku heka dike minnet elmenak ku heka İrojmer hek kiriyen bezme hek ave bixun yani ve çelik ku hakeza be minneti kari xwe dikin îcarê edin em ê bin dema ku tê dinyê nuqtayek wanî dîtir jî her wekî ku li dinyakê dîtir perwerde bûbin û bi wan qabiliyetên xwe emel dikin yani em ê bin perwerda wan temamê hatine perwerdekirin hatina wan a vê dinê ji bo ku wan qabiliyetên ku bi wan re hene bi wan emel bikin wan qabiliyetên xwe bi kêr bînin li gorî wan tev bigerin tiştê ku bi wan re heye em ê bin her wekî fabrîqeyekê bi ew fabrîqa hanê êdî ji bo çi hate bi ava kirin wan em ê bêjin tiştê ku jê tê xwestin bi cih bînin wan tiştê hanê çêke bi vî şeklî tev digere lê îja însan tam eksê vê yekê em bin digel dema niha vê gavê dem ji bo mirov gelekî do jî girîng e sibê jî gelekî girîng e her wekî îroj heta ji ber em ê bêjin ku sibê dikare endîşeyên gelekî mezin hebe em bibin xeterên mezin li bendî bin yani ew dema dibin sibê dema pêşiya me dikare salek dinêbe 10 salê dinêbe dikare piştî mirinê be geleke endîşe heyîka wê metirsîna wî jî heye yan ji awê jî heye ka gele wê çi çêbe wê çi bê em bê serê însan çi serê were serê benî adem piştî mirina wî ya çi hat em ê bêjin do roja do çi hat serê bavû bapîrê min çi hat serê qewmê min çi hat em ê bin serê însaniyetê ewana hemû însan eleqedar dikin car caran hingî wisa ew manzara acêb dibe tûn dibe ku em ê bin dikare tema wî ya dema niha em ê bin welew ku kêfa wî li cih jî be dikare tema wî xerab bike rihetiya wî xerab bike wan azarên hanê îd di roja niha de di vê gavê de pê bihese digel ku hêj nehatibin jiyan jî em ê bin ku derbasî bûn dikare wan bihese bi sedem eql û fikrê xwe em ê bin eqlê wî heye fikrê wî heye bi wana dikare baskên xwe li dema borî û dema dahatû vedikin bi qansî em ê bin ku layıqî însaniyetê wê gavê dinyayeke fireh ku ji sê deman derdikeve pêşverî me çê dibe ev jî têra xwe dikare em ê bin ferqeke mezin mezin têxin navbera însan baş adinê em ê bin me got heywan bi qabiliyetên xwe emel dike ê însan dema ku tê dinyayê ne bi wan qabiliyetên ku di vê hatiyê dinyayê yani em ê bin çawa
دماكو ميشا هنگوين كوتي دنياي حاضر برنامج كريه ام بين جبو هنگف شكرنه دقل خدت على قاباستا يك بشوشك داي بالنحسد او ام بيجن او حجرين يعني جنب بين او حجرين ايكو مجيكو بي كاردك بوان او كان بوان نحسد حجرين ام بيجن خدت على داي همو برنامه لی هاتی بار کردن و جکه دری هنگف برف که به چه های و برف بکه و نانکه خوی هنگف چوا بکه چوا ریا خوی مالی دبینه چوا اگر که کلیل کو او دیتن چوا دی مبن وان لو تفکرین خوین جیومتریک و پیشی حوالی خو بکه تف خودت على اف برنامه لی کریه لو مجی و بچوچک بار كري كود آية تشخد به وأوحى ربك إلى النحل ربتا وحي فريك ارجبو مشا هنجفين يعني أو وحي وك إلهامي أو برنامجكو خد تعالى د مجي ويده بجيه كري أو نمونه كخد تعالى جيانا حمو مخلوقات دي ترجي جمار بوي شكل مبن وحيا وان كري كوي بچ شكلي چيكن حتى بإرادي بركي چه دكن وقت چيلك دي چوا أو جهة بخو جوي ببشير ام بنيانجي ام بوش بخو ام بخو بشير وإنسان جي استفادة بكن وهكذا لإنسان نبوي شكل ام بنا د شير جيتنا هنجف جيتنا هيك ونام بن يعني وك خوارنك وكير هاتنا من شكرنا تشتكي تشتك جناية ليه تشجيتي دمينكو إنسان قابليتك قالك مازن هي او قابليته هاني كو براسي لجمع حيوان تني او فرق مازن هي لدوي انسان وي قابليته خو ايدي بريار خو بده وان قابليته خو پیش دبخه يعني وكو سيداي بدع الزمان دبيجي حيوان جبونا بقابلية نخوا عمل بك هاتي شاندن في الدنيا هاني إنسان جبوك بالتعليم وان قابلية نخوا بيش دبخه حيوان بيش دناخ وان أمي بنت بيدوي تنيك وان قابلية أنا بيش دبخه لإنسان بيدوي بهايكو أو قابلية كو هما بسينوره كوان قابلية نخوا بيش دبخه داكو لايق ناوي إنسانيت ببه دیسا سيدا مثالك قال لك خوشك دده درباري فرق نابرا إنسان وحيوان ده بما أجرك ودي سلطانك بعد حب خدمتكاري خو دكي وهر يكي بين يكجي ده زيرا دديد بهرج خورا بيجلا بكر او جدار جم جلدرو و تاخمكي قال لك دستكي جلي قال لك خوشك جخور دد دروتاني ولو خدك ادن جي حزار زيري دديه ورشتا كيجي دنفيسو دديه اما بينكو او حزار زيري هاني دي چاوا بين صرف كرن او جي دنروك اي پیشاوي چو او ده زيري خدان جلدرو يكي دا ترزي يكي و جير جليوي او خياطي هاني او جلدروي ها جير درو دوقي زيري هاجي جبوان هاتي داين بيكل او رچتاكو دستوي داي بنهر بيكا او حزار زيرين هاني جبو صرف كرنا چه هاتي داين بيكل بنره او جي اگر كو بده وي ترزي هاني او دي او جي بيگو مال بنره كو افا انسانكي احمق او انسانكي نخودي هشكو حزار زيري جبو چكرنا دستك جل كو پیشکشی جل درودكي دي هم جي قماشين نلايق نيه باش بديه وهم جيوي اما بين خاپاندنا که مزن هاتی خاپاندن و ج سلطانه که اوشانی جي اوي جزايا كي قال لك مزن بخوين جبوك او فرمانا دستي ويده كوي بوان حزار زيري شبكه نخواندي اوي جزايا كي قال لك مزن ببينه ام يعني مثال جبو چي دماك مرف قاباسيته وكم بين انسان وحيوان بدبر هفدو حقيقة يعني قابلية حيوانكي لجور إنسان
هاوقس اگر حیوانك ده وك زيري وهبن اي انسان هزار زيري وهي وقاف كادم يك مثال دا مبن وك حجري مجي حيوان اي ميشا هنگم بكارك قال لك خجل هنگوكي قال لك شيرين مبيجن كوج انسان ار شفاي فيداي بدن ر وقال لك بفنرو ب د د د چارچوبه که جيومتريك دي شيء دك وهكذا يعني قال لك هنرجي تهد قالوي نحسد حجرين مجي تراوي كري خد تعالى او داي بوجي عمل دك نحسد ايه انسان 100 مليار حجره اف توتكي هاني خد تعالى 100 مليار حجره ايه عقل مجيوي 100 مليار حجره داي ايه حيوان نحسد کو کارێکی خاصا مبن مرل بر ده حیرت دمینه شاش دمینه لی انسان 100 میلیار یا ایدون حساب بکن کو چند قاتی اما بن وک حیوانه که وک میشه هنگف کو انسان بخواه قابلیت اوی جه چندین جارا که مبن کو جه بهتر درد که و اری انسان جه مبیجن بیج باشوای حیوان جخوارا دخونو و دخونو دمرون و دشن امی جخوار وصاب کن لو كيف اخو بنارن كيف اخو حاضر خرانكن وك هر وك حيوانا ام جي بخونو وخونو جيانك خوش درباس بكن نا انسان وك گاوادني جما قلت جبركو عقل انسان هي بگومان اوي هر پیش روجا خو اوي لپاش خو بفكره چهات سري دي بابي من تv مرن چهات سري دوستي من تv چون گورستان مصیبت گوات سري وان 5 سال دنه د چو ور سري من به احتمال که فرمزن کوم بن ود گورستان ده به اگر کو سر پیا ما به اوي قال کی پیری فانی به کو کری تتشتکی فدک جناي بلنگازك به يعني بفي او كده ما پیشا خو بنره دفاع بك أمي بيجن نا طعم نكاره ميناني حيوانكي بيكو أم بيجن هاشي خو بشينه پیش و پاش او بك هشيوي هروكي كو او هشي كو نعمتكي قالكي مازنه دبي مينا معركي دبي مينا دو بشككي بيفاده دتمي او لذت وطعم وطعمتيت قويه دما حاضر كو دخوازه وكا حيوانكي درباس بك بيفاده دو خرادك جيره طعمه تيده ناهر لي حيوان قدرت على او نداي بقابليه عمل دك ومبن الايم وخارناوي هري داوي جمابه ويعدخو بكمال عافيه جاء استفاده دكو ددر ياخو دش قدرت على مبن هم بعمل كرنا قابليه مكافاتك حاضر جو كايكو دديه وك رحمتك قال لك مزنه قدرت على فكره بيش وباش دو ايرو دو اوبر يعني سبي ودو كو نداي حيوان چیروکته گوتن دوی موسی علیه السلام وک حقیقت خوشه راست نه راست او تشکیدنه دوی دماچوی بخودر توری سینای بپیوه مکالمه خود تعالی د جم شوانه کی و پزیور در باس بیه و خواری گوه پزه که جوان کریو تشتک جر گوتیو در باس بیه پشتی کو حتی کو وگریای دوی شوان هاتی پیشیای گوتی یا موسا ما تا چجر گوت اف حیوانها جر کی تا اف جر گوت ندخو نودخو دوی فلان کس من جر گوت کو تیه بمری مرن هیه ایجاره ایمه بنی او حیوانک بو خود تعالی او حسها بندای او کرن بكمال عافيته دكاره حياة أخوة استفادة بك إما أم دزانن أم بسدان جرا تين بيرا هفدو قرآن تين بيرا ما كل نفس ذائقة الموت هر نفس دمرني طعم بك وعقل ما جيد بين البرشاوي خوي روجي بلكي دست حتى 6000 إنسان جار جاران كو وفات دكن دروجة كده جناف مبن هم جنسي وك من شعبو نقو دستو هر عقلو هر شيوان ومجيوان هي دليوان هي اف انسان ها وفات دكن دشن برمرنه و كاغلو ام اف تشتيها عبرتك نادم ام بيجن اف مرناكو ام بن ها قصا روجج مد و كاتشج مد خوازه على كل حال ام وگن سر مجارخه انسان مكلف وان قابليت خو ام 100,000 حجره كو خدای تعالی د مجید وید بجيه كريه بين كاري وانا حقي وانا بديه يعني حقيقة مسؤول دبه تدي اف آيات هاجون محقق دزانن دبه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بإنسان دو صورة هري خوشك دماغي شكر
ام في اكيد هم وقت شكلي فدكارن فهم بكن وهم جي د قاباسيتايا كو مبن انسان استوعاب كرنا انسان دور پیش كرنا انسان هم فهم بكن ها خصا كو مبجن دكاري كائنات ناف دست خو خدما دست خو ناف دست فكره خو لحمو كائنات بفكره دست بك اي بفكره تشما تشيبونا بفكره ويب كدهر تشيبونا ويب نقطه بفكره وهكذا اف قاباسيتا انسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين قد تعرض الدور ما ويداخست أسفل سافلين يعني در كرتك قال لك يجير قال لك اما بيجن كون نلايق انسان ما ويداخست ويدري شما جبرك انسان كو انسانيت اخو ناس نك لسر خو نكولا خو بپیشت نبر هر وقت خود تعالى دخوازه می بيجن دسبيك الناس كرنا خود تعالى ناوي خود تعالى وهكذا قافاشتا انسانيت اگر کو دانا گرت وی گاوی انسان رتبه خو داد کوي تدوی ازي خود تعالى د سوره بقره دوی ازي خليفه کی د عرضيه د شيكم جمليات عرض از خليفه کی شيكم يعني خليفه کو ام بيجن وي نونرتيا عرضيه بكل سرناوي خود تعالى هر وكي او اراده خود تعالى سر روی دنيا تمثيل بكو انسان هانه باشه او انسان خانه هر وکی بچاوی حیوانه کی خنری خو پیشت نبریه و اف نقطاوی اساسی فکراوی کو کار پیش داره او نکریه قال كما آدم عليه السلام چاوا درکتیه دوی پیش بازی و ام ببیجن پیش برکا کو به ملیاکت ار خود تعالی وان دای بر هفدوج عالی قابلیت ام و ناویتشتا ج ملائکت ات پرسه ملائكت نزانن دبي ام دروي تشتكي كنت بيشي مكري يا ربي ام نكارن تشتكي ام تنزيه دكن وتسبيحات دكن ام علمي ما ناجيجي تشتكي كنت فيري ما نكري لي لما كنت طالع همام برسان ادم عليه السلام دكي تدي برسيوانيا كويا كودده في مجوار نقول تشتكي نزانن از دزانم تشتي و بشارتي جي وندر اشكريج دكن از وان تشتانا دزانم لوي دري بالي دكشين تعليم اين
يعني خدای تعالی تمام وان ناف ام نزان او ناف اسماء الهين ناف تشتاي او علم خدای تعالی يعني هر علم شو فيري بكريه الحاصل وان تشتانا فيري مخلوقه دن نبويه نكريه يعني خدای تعالی فيري بكري اوجي فير بويه پرورده که را در باس بویه یعنی دما که دوی پرورده هار در باس بویه به علم و زانبون و او که در کتی سر ملائکتان جوان بهتر فکراوی پیششی جوان بهتر به که رب خو ناس کریه اما بیجن اراده رب خو ناس کریه کو اما بن او صفات خود تعالی چوایه خود احتمال کو او صفات هانه کو نمونه بچوچک دیتیه لو ماجد امتحان خود تعالی وی بسر خستیم آیت که دیتیش دادوی كالأنعام بل هم أدل يعني هنك ما بين أدماك هنك وصف خوان ذاكرين يعني جريا خذ تعالى دكتن نكتن ريا خذ تعالى دبن هروكي حيوانا بل هم أدل بلكي هيج بيتر جري دركتينه بلكي هيج بيتر شاشبوينه درجة وانجا حيوانا جي كيمتر ناجيجن سويا حيوانات شما وك مجاوات جي قلت حيوان بقابلية نخا عمل دكن لو ماجي رومتا خانسي خد تعالى رومتا كدايوان ورومتي حقي ورومتا هاني ورتبا هاني خد تعالى البيوان خستي وبجهتينن لإما أمكرن خليفة لأمك هروكي جيانا حيوانكي طلب بكن جيانك حيواني طلب بكن ودنا وي چارچوات تنگ ده بمينن هلبت هم جزاي ويبر جبرك ما إخانت بقابلية إنسانية رقاباشتا إنسانية ركو خليفتي رتبة إنسان بويركر وما أما بين أو پرورده لازم بكو أم بيجن أم وي أم خواه پرورده بكن ما خواه پرورده نكر أم نگهاشن وي رتبهانه جزاي وي هي خد تعالى ما بكش إنسان راستقين ما بكو أم ببن إنسانك خد تعالى قصاوي كريه او انسانك خد تعالى البرانبري ملائكتا به پسن خدای مبیجن دگل کو نفس و خرابی و داخوازن نباشی پیر هی قریب و اراده خو پیش دبخه دکاره مبیجن ببه لایق ناو انسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين